Omo nyina machim emra bedwam so ebre wie de se de bedwam kase ebeto so de amamose de eba ne edimu akotene bi enesem ojatana bi ato Labone Girls Senior High School amase ye kase girls dormant makomiensa na ahyem sanso na mrahye dwani ma adehia owo Asante Akyem Central so de abeto jasem enano gyaye a eto Odumase no sempenefo ye muhwemu ni wa de kopoti pa ekofa saa ejahye de ebaye we ni samudo bi na no pai me esom wo se bedwam kase medin de akwasi ensiafe esem ni kiremu enie enra anamane bo beto dwa ese odwani ekire Labone Girls Senior High School a ojatana bi atohonom ama emayo no adan mo dem besamiensa de ahyese dwrebe dormitory, new building, and only 1-story building. Chesina ija edim. Na out of 6 rooms and was true. Na ija di share and ebeshi ni makaka. And so dia ye bebo home by the doors. In out of 6 dormitories and rooms and was true. Emumi ensa di share. Bako di share drebe. Chesina no mekenka ekrana bank bet room be 18. And so no na other rooms na ekran hu share no. And no ena ehye be no nyina nhye sa ebi hye ma enema no so bi ekan the boy ni say na students no eco prep as at the time eja no ehye no nti no I can tell you authorities say nyame adum all the students are safe and accounted for. Na damage no so no one of the rooms no is totally bent and 2 partially bent. Yonkofo me dua na mu say stage no afa roof no spread no na be here say e be containing eja no na spread anko all the other parts of the dormitory no into no sisi no nhwehwemu na ye sha ase de eja no ban de yin intimi nchie sisi a ma adehye wo Asante Akyem Central wo man Asante manti won menyafo Kwame anyimadu adwi wo de abeto dwa se enano jatana ye to Odumase emewi akire ehye ni ma na japade ekọ akire ho behia se bambo mpanfo bam abehwehwemu emi ho de kopoti pa ekofa asa jahye ebae Areho na ebinto wa o unhunu se de na apiate ebito wo mo mete no news ane nema me share pictures but me ankasa no mamfamani emu nemom de akoso Asante Akyem Central no to the extent say minim se unim Odumase kakra nkrofo dwane free Odumase ko Ajariago because he thought the whole town was going to burn na the wedim nyina no explosives a ye ton no ordinary shops nti anana na make say security agencies no eso mo boy minim say police for assume ama omo arrest e ma ba miensa na omo ton sa enema no one so more arrest no kwanye enough I say education bem because the big crowd onim the because from afar no minim say omo de blasted rocks so omo ye mining omo de tino necessary evil epenfo ye hwe adesua ho nsem so ewotwefo ati mokwa mansin mababonte de abetudwa ese school dan ye wonom no eso apa to besrada adomfo ne aboafo emremo emwase de be ya obetumi okura so amankwada akotenem esua de biem school me nsan ye nuanu bia ba ye moa eye enu adachi hini foundation enso ba ba ye moa de ayen shit ebre ye na MP nso de ayen shit ebre ye na mum na aka enwa aka de a ye de ebeye na nyame adom a sifoforo ntin so diskai aba na mo ne de ode ba yi ono de ma AND school ni pe se omofa emmoso na bisa ensebisa ne se nti Methodist ani Sakura Park no eno ye beye ne dan the Krakra in charge Awoda Finance and Administration and no ewetwefo Atimokwa Education Directorate Alfred Akume ya wono ene general school no anemo eje sika panyine ede ba here ede aseda ema foundation yene mrahye bedwane se wetimi abaye wo mo emmoa government ne de obeye bi but again nyane betumi aye enti na ekuo as NGOs ewo so meboa but se omontumi ambakora mpo a ye wo hanfo okuo ni mu ye wo mpenimfo okuo ni mu ana ye wo amanfo kuku dama omuso omukọ sa school we ya asanka omuso tumi ede omaho de tumi ebom no mutumi eye sa adwuma we ema enkolai
because aha no ebi mo so start here nti yentumi omuntumi enhwe no munje omo awosa. Senior boys prefect here wo Asarbedi Ako Senior High School enso na de say de to adomfo amanfo enso enim say obesro mo ada wo suku dan no obehia so beto fence e de afonta amanfo mboro mo wasa de be ya nipa bonfo efa kote kwa so wura school ni be di school fo no enyambra asem no eto betimi atwa Adom Kasi Amadiboni Isaac Nomenyo ene Asarbedi Ako Senior Boys Prefect awsaye SRC President Education Common Wodi to just say how bebre ena wo mo wo suku nim na de ba ko a ohia sese pa ene fence ya obeto de after school de ho ahuye no to nchen ye suku ni assembly hall ye ema enipa binom ebo wura suku nim abra obia enhunu wo mo ne senti saban betimi aye bibia ma wono mu a wani beje ene eye grand day ba Asarbedi Ako Senior High School 2025 LSAC week celebration ayewo how bebre na how edikan a e ha ye pan ye fence wo esan se fence wa ye nipa bonu fo tumi e beto se ye mba no so e ma mo ha mo e ma ye mba ma no kra e bi kan ye yesan ehia assembly hall esan se skum ye ni assembly hall nti we ma se ye dwumadie bia wo skum a yoko high canopies we ema school no ebo kapa eyi esan se saska na nka mo de ko high canopy nka mo de ye bibi o school man ka ma school no puntu akwa nim pa the school ye category B na so esan facilities na ye ni nti se ade anka facilities anka category A na ye wo nti e be hye mpenifo se omu yamabo no mbado mbo Asarbedi Ako Senior High School se de be aye nso ye school e be konkan. Headmistress Yoda Himakro Methodist Basic School ano enso ede sade to abampanifo enim se school no afede awo ene entumu na ahya se tu edewe enkwada no school no nyina nsem school ni sabi ni baabi obetimi agye om nan enkwada no kwa enwuram no kogye om nan ho na nam so ma awo no ekeka adesuafo mafama no otum wako amana se na wako woke jamana na no ye kwa na obu opa abu ato bo omuda ya na te teacher ni bi so no so ni kwa abu ato nti no ya te te abu fata obesu oboko kuma ko tole na teacher ni di lechi kanka keji fo na teacher ni di lechi odo okoko shele na o ya te Enwechi and a Deputy Country Director of Madam for Ghana Foundation ano Asante Atipo any Adom Kasi Akyem Komo and Wodi to just say Cynthia wo yes ado ye ene se Badwam abefo so adesua emofreye ni agye ho na abo anso ma adesua na de kire akoso Ghana Foundation yeah so that you know yeah we anti social interventions yeah but say yes solve problems in our rural communities abra amwala ke developmental project and then Madam for Ghana Foundation wa Himakrom and they be handed over classroom negative classroom finish one and computer laboratory with 20 desktop computers amunje na amunfambwa the chair or computer mo so you say you na sabi ya na amunko jamu na was school mo any room first school no na ya buoma equator spare parts dealers here wo aboso kan e wo nkram punimantemu ababonte ne betudwa se ensem bi ahyenkafo nam ekeka se aboso kan fo ne mabo koso ntire ne woto ahyentiare ebom no omo se enye nokore Aboso kan Spare Parts Dealers Association echira nokore bi enim se spare parts bo na ayeden enti an Alliance of Drivers Ghana enso eto ahyentiade mu ebeto dwa sa ahyenkafo eku awodo nkanka ne wo mu efrin kran kwakwa tentene obenimbo so mede toso dunso woto ahyentiade mu hamu chichemu aduonu eno ene benom ekeka se spare parts bo na ayeden enti na wo mu so eto ahyentiade bomu no Chemu se nukre bia enim dada kra na omanfo enyimfiri wadwemu titire ne awoda Aboso kan Spare Parts Dealers Association ene president awoda Ghana Auto Parts Dealers Association ano Ora Henry Oche Junior enkrata wode betu dwa no kira wontoto ahyentiade bo bia mu isanse sakraye bia ma import duties ana edwa awodo emu ya no nti wobegina so aka spare parts no wotum na wonhunu sentia ewo se no nso ma ahyentiade bo ekosoro na aban foforo aba no aye krado so babua enkanka won mu a eton spare parts ewo manyi emu senti mo bi antena ba bia emfa ahyentiade bo a watoto mu no entoto spare parts ebo no ehu isanse nye no ena amane bo akosoro we sune begina anopai samudo be sommo ese bedwem kase no yede ni nyina ebesie dan ho ababa
ye de bokata emunsem eno achi ensma de wo online sa wo so be di enho enkobo ba me ka se na ye che sika o sika enti first draw ebeba agodie ebre no be nyina ne se dial *280 hash *208 hash then no select option 4 odie to the number of vote be episode ba go be to be 5 Ghana cedis fa wini sika buburuja enti kai se anopa yai o dial *280 hash *280 hash na dial select option 4 select option 4 na fa wini be so that to do bia fa gum ba ko be 5 Ghana cedis a 2 10 Ghana what are the first one is all the 20 Ghana eto e dia number the best select bo ba ko now so it be wini e twa ho aba ye bebe to aso